Iterambere ry'u Rwanda nitwe banyarwanda ubwacu kwishyira hamwe byatumye dukomeza kuba ku isonga nk'uko izina ryacu ribishimangira. Jari SCPLC iki ni ikigo cy'imari iciriritse kibarutswe na Jari Investment Limited ku ishoramari rya RFTC. Umudende wacu ni ukuguha serivisi nziza kandi zihuse kuko dufungura konti ku buntu, ukabitsa, ukabikuza, ukizigama, ukungukirwa. Akarusho kandi abashoferi, abamotari, amakoperative n'abacuruzi nitwe ba mbere tugufasha ukagera ku nzozi zawe, ugatera ishoti ubukene. Ayiwe mama, abanyamishahara mwashyizwe igorora kuko tugukubira inshuro 16 zose. Erega turacyari ku isonga kuko igiciro cy'inguzanyo iwacu kiraciriritse. Tugane tugufashe kuko iwacu hariranga. Ni Nyabugogo mu nzu y'amashyirahamwe Modern Market ku muhanda ujya Kimisagara ahateganye na Wasac. Mwavunyisha kuri 0788 30 71 84 cyangwa 0788 26 35 11. Jari SCPLC turi ku isonga.